Ino ni barabara ya kuuma Embu tauni guthii Kibugu. Ni gicunje gia kilomita 12 hari kilomita 100 cia barabara iria yagiriire gwakwo niguo kunyitithania icigo inya cia ubunge thiini wa kaunti ya Embu. Aikari a gicigo giki ni mamukirite waki wa barabara ino na njira nene, kuona ati hau kabere marakoretwo makigieka kuumiria magetha mao o ndumwe na arwaru kuuma micii yao. Asa atumia aria arito nitwagicaka na kavinda karito tugituika nituramacariria ngari ya kumavira thibitari enke metethagiria barabarari nundu wa gutura micii cia transport. Oho aikari mari na mwihoko ati biashara itiganite ni ikugacira ni undu wa urungaru wa barabara ino. Na ni turona ati bana mbura kaura uria indo cietu iria karaga mugunda rita kuumira kavinda aka ni ikumira. Tugikuithia mirigo yetu twathiuruka ya kathangarire tukathi kuumira mukango kugu indo cietu twaguraga tugatura micii cia gukua kugu ikorera njirari. Ni mwambira na gikeno kingi muno kuma tona ati njira ino yetu ni irathondekwa na ni mbega thaino. Ona gukiri uguo kuratuika kigina kiria kirahuthirwa waki-ini wa barabara ino ni umwe wa maundu maria marathurimo ni ruhonge rwa kuhurana na ungumania guku bururi-ini EACC. Umwe wa aria mahetwo kandarathi ya gwaka barabara ino Benson Mutahi augite ihinda-ini ritari haraya riukite ni igukorwo ikirugurio niguo aikari mamihuthire. Kiria gitigaru onto wira tonini ta road markings na ibao cia barabara. Waki wa barabara ni umwe wa maundu maria thirikari ikiriire niguo gutigirira uthii wa na mbere ni wagacira icigo-ini ciothe guku bururi-ini. Ngiribotera Inooro TV, getwo Karo Kinyugo Mwaura.